sok ország az elmúlt 150 évben bebizonyosodott, hogy nem tud érvényesülni. Now 10 years, exactly actually 10 years, in 2003, that the European Union adopted a strategy for the Western Balkans. Përshëndetje, unë jam Clotilda Davani, Shqipëria do të bëhet pjesë e BE-s në vitin 2015. Dobrý deň, volám sa Samuel Arbe a som z Bratislavy, zo Slovenska. A myslím si, že krajiny západného Balkánu by sa mali stať členmi Európskej únie v najbližších 10 rokoch. Zovem se Angel, dolazim iz Hrvatske i moja zemlja će postati član Europske unije 2013. godine u 7. mjesecu. Saša Marinkov iz Srbije, pretpostavljam 2020. Jam Liridona Punosheci nga Kosova, besoj që Kosova do të hyjë në Evropë në vitin 2020. Dobar den, moje tu ime je Sreten Koceski, doaѓam од Македонија. Се надевам дека Македонија наскоро ќе се придружи на Европското семејство и се надевам дека до 2015 ние ќе бидеме земја членка на Европската унија. Ja sam Stanka Parać-Damjanović iz Srbije. Verujem da će Srbija biti član Evropske unije u narednih 10 godina. Ja sam Slađan iz Bosne i Hercegovine. Mislim da će Bosna i Hercegovina ući u Európsku unió 2023. godine. Olyan nincs, hogy Nyugat-Balkán. Különböző országok vannak, ezek különböző időpontban fognak csatlakozni. Imre, Magyarország. Úgy vélem, hogy alapvető érdeke az EU tagországoknak, hogy összefogjanak, és a nyugat-balkáni országok európai integrációját megvalósítsák. Ebben nagy szerepe van a civil szervezeteknek is. Végmérem Vidi Mária vagyok, Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének elnöke, és véleményem szerint a nyugat-balkáni országok 2018-ban már EU-s tagok. Viktor vagyok, Budapestről. Németországgal együtt tekintünk, szerintem még egy 10-15 évet igénybe fog venni. Szerintem a nagyobb falat még Törökország lesz, de az meg még tovább fog tartani, úgyhogy 2030. Üdvözlöm, Milán vagyok Budapestről. A nyugat-balkáni országok csatlakozásának időpontját igazából nem évre mondanám, hanem amikor majd az emberi jogok biztosítása egy bizonyos szintet el fog érni. Reméljük egy 10 éven belül. Margit, Magyarország, 2022. Na to pozitívny alebo negatívny pohľad, či je to dobré a výhodné pre nás, alebo si myslíte niečo?
Tak ja to vnímam určite pozitívne. Ako veľa ľudí je kritických voči členstvu v Únii, možno problém je v tom, že taká tá pozitívna reklama trošku chýba, ale podľa mňa určite ako to Únia veľa dala a veľa nám dáva stále, aj keď teda sú z toho aj nejaké samozrejme horšie veci teraz v čase krízy a tak, ale ja si myslím, že ja určite vnímam pozitívne. A čo sú tie pozitíva? Tak pre bežných ľudí minimálne napríklad to cestovanie, euro, určite, že idete do Rakúska, ste tam v podstate rovnocenný občan. To možno aj všetky tie vedľajšie projekty, čo sa robia aj v rámci vzdelávania. Ja to vnímam ako študentka, že mám šancu teraz taká Erasmu alebo iným projektom vlastne cestovať. No a to sú tak ako pre mňa také, ale samozrejme tie ekonomické výhody a podobné veci, tak toho až tak nevidím, ale Ja, EU ist eigentlich gut. Gut? Ja. Für die Länder, was sich entwickeln. Für die, was schon entwickelt sind, nicht so gut. Weil die müssen mehr zahlen, als die kriegen, zurückkriegen. Was ich heute verstanden habe, ist, dass es eine ganz starke Verbindung gibt zwischen der Integration der verschiedenen Staaten und Kulturen auf EU-Ebene mit dem Generationenthema. Weil in beiden Fällen geht es um Vielfalt, um einander zuhören, die Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und zu verstehen, dass wir nur miteinander an unserer Zukunft bauen können. Mein Name ist Hannes, ich komme aus Wien und meiner Meinung nach werden die verschiedenen Staaten des westlichen Balkans ab 2018 allmählich zur Europäischen Union beitreten. Po mom mišljenju, mislim da Srbija će da se približi, odnosno da se priključi Evropskoj uniji za nekih 8 do 10 godina. Shëndetje, jam të uta nga Kosova, unë mendoj që Kosova do t'jetë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2020. Hrvatska već ima datum za ulazak u Evropsku uniju, 1.7.2013. Nadam se da će to biti tako. Mislim da Makedonija nema da bude vo Evropskата unija pred 2015. Vjerujem da će Crna Gora postati članica Evropske unije do 2020. godine. Hello, I would like to say that Serbia will join the European Union when the educational reform is completed, when we complete the law reforms, and we need to concentrate on the free market. And the date of accession to the EU would be between 2018 and 2020, in my opinion. Ne znam da mogu naći jedan datum, uopšte nemam nikakvu pretpostavku o tome kada Bosna i Hercegovina mogu ući u Europsku uniju. Po mojem mišljenju, Crna Gora će ući u Europsku uniju između 2018 i 2020. I to je optimističko mišljenje, optimističko stanovište. Kështu që nëse do flas në termat e shoqërisë civile, njerëzve, ndjesive që ata kanë, mendoj se Shqipëria është gati që nesër për të bërë pjesë e EU-s. Bivše Jugoslovanske republike, vsi rinejo Evropsko unijo, po eni strani boš, po drugi pa ne. Ker Evropska unija ne bo držala, ne bo razpadla.
Veste kako je to? Vsi mislijo, tudi mi smo leta 90, mislim 91, smo mislili, da bo kaj boljš, ko bomo samostojni, Evropska unija, samo standard je padel. Danes govorimo že o Federaciji Evropske unije in takrat bo 500 milijonov ljudi, 500 milijonov različnih okusov, ogromno bi rekel potencijala človeškega vira, faktorja, veliko možnosti so, izjemne možnosti so za vse narode. Ko se bodo narodi vključili v Evropsko unijo, bomo skupaj močnejši. Mi piace questa esperienza di un'Europa con un reattore nucleare in cui tutti i paesi possono essere protagonisti, non solo e infine creare iniziative come questa che sono molto importanti per far conoscere tutti questi paesi europei che magari si sentono distanti ma che fanno parte di questa unica realtà. È difficile fare delle previsioni. La mia speranza è che nel giro di 10, massimo 15 anni l'Unione Europea completerà in qualche modo la sua unificazione. Spero che al più presto possano entrare nell'Unione Europea i paesi dei Balcani, perché possano dare un contributo sia economico ma soprattutto culturale, perché i Balcani fanno parte della storia europea e non penso sia utile escluderli in questa fase. Why do you consider Because whatever I do in Udine, I always do it through the European Union. I always look at what other cities in the European Union are doing and I try to copy the nice things and the good practices. Or to invent. I hope that others do. I always try to get within the networks. So the major networks we're in is one on the Covenant of Mayors for sustainability. Atëherë, sipas mendimit tim, unë mendoj që Shqipëria do jetë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2014. Okay, my name is Dan, I'm from Serbia, and if EU survives, maybe, just maybe, we will enter it. But I wouldn't say what year would it be. Let's hope for next 2 or 3 years. Бобан от Македонија. Мислам дека веројатно околу 2019 би требало тоа да се случи. Iuliana din România, cred că țările din Balcanii de Vest se vor integra în Uniunea Europeană în 2020. The countries of the Western Balkans will become members once we start working together for this joint goal.